Baqa issa biss ftit minuti biex Gianluca Bezzina flimkien mat-tim tiegħu jitilgħu fuq il-palk ta' Malmo Arena u jinterpretaw is-silta Tomorrow. Risk assessment is investment, a life of no surprise. Till she walked into his life. Is she spontaneous indeed? Malta rebħet il-biljett biex tieħu sem fil-finali tal-lejla wara li bwirja eċċellenti Gianluca rnexxielu jgħaddi mis-semifinali ta' nhar il-ħamis. The ninth finalist is Maraħ Gianluca. Isa. It's Malta! U taddi Malta! Żgur li minn barra bil-melodija u bil-vuċi tiegħu Gianluca rnexxielu jiġbed il-qlub mhux biss tal-Maltin iżda anke ta' dawk li tawh il-vot tagħhom nhar il-ħamis bid-daħqa simpatika tiegħu. She's like tomorrow, oh so decent. She just wants to fly like tomorrow. She is always one day away. Dinja s-sitt darba li bis-sistema l-ġdida tal-Eurovision b'żewġ semifinali u finali Malta għaddiet tal-finali. Il-lejla Gianluca se jkun qed ikanta fid-9 pożizzjoni. Qabilna jkun hemm il-Belarus u warajna r-Russja. What if we all opened our arms? What if we came together as one? Il-lejla se nisimgħu b'kollox 26 kanzunetta, 10 pajjiżi li għaddew mis-semifinali tat-tlieta, 10 fosthom Malta li għaddew mis-semifinali tal-ħamis u 6 li awtomatikament kellhom posthom fil-finali. Jiġifieri l-5 pajjiżi li dejjem ikantaw fil-finali, ir-Renju Unit, l-Italja, Franza, Spanja u l-Ġermanja, flimkien mal-Iżvezja, il-pajjiż li qed jospita il-festival ta' din is-sena. Fatt interessanti għalina l-Maltin huwa artiklu li kiteb Father Alexander Lucy Smith fuq is-sit Catholic Herald. Dan il-qassis fil-waqt li għadda kummenti spiritwali dwar il-festa ta' Pentekoste appella lil qarrejja biex mhux biss jitolbu għal Papa, iżda jitolbu wkoll biex Gianluca imur tajjeb il-lejla. Nistennew u naraw. Infakrukom kull min għandu qraba jew ħbieb li jgħixu f'pajjiżi Ewropej, ovvjament ħeġġuhom biex jagħtu l-vot tagħhom lil ħadd ħlief lit-tabib Malti Gianluca. And all the time she slips away, it's close but yet so far. Gianluca, min-naħa tagħna nawgurawlek kull suċċess.